Pa toga dana u 13 sati i 52 minuta dobili smo dojavu od Emergency Rijeka o 5 ljudi u kajacima koji su zbog iscrpljenosti i težih uvjeta na moru, znači većih valova, bili u nemogućnosti dokopati se kopna, odnosno doći na mjesto svoga polazišta. Radilo se u početku čisto o komercijalnom tegljenju, znači njima je trebala pomoć da se znači vrate u mjesto polaska, te smo uputili na teren brodicu tvrtke Emergency koja je zadužena za pomoć na moru i slučajeve tegljenja, odnosno izvanredne situacije. Međutim, dolaskom tamo situacija se promijenila, zatičemo ljude koji su bez snage bili po stijenama u jednoj vrlo nezgodnoj uvali. Posebnost ove pozicije u tome što se na 2-3 mjesta pojavljuju stijene koje su skoro vire vanka, tako da nije bilo mogućnosti pristupiti sa brodom bliže od 30-35 metara. A s druge strane valovi su bili između 2,5 i 3 metra. Tako da sam ja provodnio pojaseve, 5 pojaseva i njih osigurao i popeo na jedan podez desno-lijevo. Ljudi su bili prilično preplašeni, vidjeli smo ih sa broda i to je moj kolega odlučio odmah skočiti u more, otići tamo da vidi što ćemo sa njima. Ja sam održavao brod u toj valici, na tim valovima nije baš bilo ugodno. Vidio sam njega da je uspio ih skupiti nekako, vidio sam da su ozlijeđeni i ništa, on je kako ih je skupio, podigao ih je na te stijene i odlučili smo ipak prvo 2 djevojke izvući od tamo. Pitao sam ko je bolji plivač, ja mislim da je cura iz Njemačke rekla da je ona i provali smo na taj način. Međutim, sam ulazak trebalo je pričekati treći val i onda odlučiti na brzinu s jednog posebnog dijela gdje nema tih stijena prema Brodoviću. I moram reći da sam bio toliko izmoren kad smo se vratili, prva cura uspjela izaći, a drugu sam jedva gurnuo, zadnjima to ima snage u brodu. Da bi nakon toga odlučili da više to nećemo raditi jer je preriskantno i pozvali smo u pomoć brod Danče koji je puno veći od nas, 25 metara i sigurniji i na koncu ima više članova posade. Brod od 8 metara, to je Kalafurija koju ćete imati prilike vidjeti. Jednostavno mislili smo da nije dorastao više toj situaciji, da ćemo puno efektnije raditi sa brodom Danče i uz njihovu pomoć, naravno. Što se i dogodilo. Na teren je izišla posada broda Danče u sastavu zapovjednik Đuro Čanić, upravitelj Lukša Kraljević i mornar Branko Popara. Htio bih naglasiti da je akcija izvedena vrlo učinkovito s obzirom na okolnosti na moru i nemogućnost prihvata ljudi, odnosno ukrcaja, osim plivajući. Znači, jedan član posade je morao, to je bila zadnja solucija, znači da otpliva i sa konopom i sa pojasom do unesrećenih i svakoga od njih dovede znači do spasilačkih brodova. I onda smo radili na način da plutajućim konopom od nekih 70 metara i pojasem skačemo sa krme broda. Ja skačem, idem jednog po jednog, a ostala 2 člana posade, znači Čanić je bio na komandama, a oni dvoje su potezali mene i čovjeka kojeg bi ja dovukao svaki put sljedećeg. Tako da se plivalo još 3 puta, da njih svih, hvala Bogu, sretno dovedemo. Tu dužnost je preuzeo na sebe Tomislav Margaretić. On je nesebično izložio svoj život opasnosti i svih 5 ljudi uz pomoć ostalih sudionika akcije prebacio na brod. Dakle, radi se o tome da je akcija izvedena u koordinaciji 2 broda, 2 firme i jednostavno jedan čovjek to nije mogao obaviti, ali požrtvovnost Tomija Margaretića želim posebno naglasiti. U pripravnosti je stavljena i Gorska služba spašavanja zbog nepristupačnosti vanjske obale otoka Koločepa, vrlo stjenovite i strme, te sve do određenog trenutka nije se znalo da li ćemo moći brodovima izvesti akciju spašavanja.
Oni su stavljeni u pripravnost i bili su spremni po našem pozivu izići na teren.